Il governo estone ha in programma di affittare alla Svezia parte della prigione di Tartu e di accogliere fino a 600 detenuti. Ma questa proposta ha suscitato reazioni contrastanti. Peamised murekohad, mida meie näeme, on see, et Eestisse ei saabuks äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse seostega inimesi. Näeme ka seda, et välisvange võivad hakata külastama isikud, kellel on seoseid äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega. L'Estonia spera di generare tramite l'accordo almeno 30 milioni di euro in entrate aggiuntive. Questo non basta per affievolire lo scetticismo degli oppositori. Me pigem ei võta vastu ka selliseid kinnipeetavaid või võtta vastu selliseid kinnipeetavaid, kes siis on naised, lapsed vanuselt, tegemist on siis kinnipeetavaga pigem selliste isikuvastaste kuritegude eest karistatud, narkokuritegude eest karistatud inimesed, kellel puuduvad sellised võrgustumise tunnused, et kes ei tohiks kujutada siis märkimisväärset ohtu nagu Eestile tervikuna. Nel 2023 il numero di detenuti in Estonia è sceso per la prima volta sotto le 2000 unità, mentre la Svezia vuole imporre pene più lunghe, rendendo improbabile una diminuzione del numero di detenuti nel prossimo futuro.